akakiiko okucondoza ha sente y'omuhiwa omushoro naza kureba ngo esente zibabahire tuzikuzire nko kushimiye kubona zikora kandi hatubakwenda izindi sente kandi twenda tubahe sente ezi project egegireta ewe mwene kutwahikaho batugira ngo contractor wabandize ibintu bikamurema hatubareta umusiya umusiya nawe takakozere nko kushimiye kubakire unkati ni mubutwisha karebe bamuronzera ryo umuntu ari kubyetegereza hata naza gukora bakuraga gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga muri Shema Gerard Tugume hahabwa makurago turukwengerayo na namakuraga enshonga wanyuma yo kucengaho ubutare obw'amatungo muri Shema obwahati hesabite ibiri ezihingwire abashubuzi hamwe na nabarisa bakero mu kwesharinga barukorekeje mbuge nkuru eza district ubu baru kugira ngo baraha za business zabo zahwaho aba barebwaho na nebipande birukushobora kubarehere obusube obwatibwa haba kugumya amatungo na nekigenderwa cyo kutambendwara yejwa abashubuzi abagambaho na Sky TV bashobora bari kugira ngo kwihabataho imihingo no kwisesha hezi tubakatunga gabuhabuze ubona gukanda n'abana babo baremerewe kugaruka ha mashomero uteriho no kugira ngo barandrodi bararire kuba bingo mu maju muri ngo nuko gumwe abarisa boro bagira ngo kwihabataho imihingo no kwitesha hezi tariho mushaho wena washiro mufamu yona umuceka cyabo wari kugezaho kushijuma kureba indware jahiyahika ngo bakakomaho cyo kucinga bazo mu office zabo bagwejejera kugamba veterinary officer kanimba nindana araba ayinaka dumura kamata hanja akwanja hinkura wa matena giyanka kandi doctor wenyine wa veterinary amate we nagiyanka buza indware cyinjirwe bakatucinge birabira na bishatu tinkarebaga yonyine famu ni nshubura amateka nyine na famu tinkarebaga na doctor wena na izo murika gwitu ninga na izanka cyaro kumontaringa ahonko burwire ninga kitaro mushomo gono gorabiro wabakayemerera kuniya zakabuwe bacinga za famu ziryo mbyaro hatentenzi yakabuho mutabona akoranse ninga zino famu banyuma yebi abibi bushoboruzo mu district baca mu kushitamaho nabibi kwerinda kugira bibahajanaho nabanyuma bashangangu emihingo wishemere kugumaho abo kugira ngo indwarezi kiriyo mutanga cyabo gambera uburwiro ubutubwashema yonga no burwire bwihanga buri muntu we nariyo natambara nakugira ngo minister ariyo nagaruka mu parliament erizo uburyaho irake eryitu nubasa ko ari yabarike MP wawo naza kurenza yiraka agire bite bagira ki ebashobora konkitwe mandate yitwine nayo kurebwa uburwire y'iburi tukozese ekituru kubasa na no kugo butwine buremwe kurga umwanya gumwe umufamwe bukazo mu ndijo kandi ukukora icyo cyona no kukingira okushubura Joel Nabasa District Animal Production Officer yashobora ngo abashubuzi b'amate bakiguza amate umbutare w'icobobo ikiyagira ngo ece n'cyakabikamani abo kuba indwara neza kweyongera kujanjara kwatakadiya kasigara mu kubunga kamakadiya kama atashikama amate uri umuntu ari natambura iki nikigamba nimba nyenda nakigamba cyuburiki umuntu yaba kuba twinde project in fact byagenda tubatira oro umuntu ariyo nakusamate uyebuze cyo tato ku muntu nandaci deba ngici umuntu nyine akadeya ya nabo guhunga wariyo nagira ngo ariyo navuza okwaye no guhunga mbere yakora kahunga nakatwara umuka konka nakure do mwishu ngiye gukora Eregio Twesime urumeya wa Kakindo Town Council ahindwareji yatandikire na wayine biyashobora abantu bariyo mbatwara endwareji yejo verera itere abo kuba resentere umusigaza genzere yaza ahakemwe ahendwareje bire yabarcire ente yayitendwarejo we ente yibariyo mbazika yayihabwe nyama arikutekereza ngo yagwe bayirukanga yagenda yagiteka ejo tukutekereza ngo nano kugiteka terahire yagirya ahahire nafa
hamwe nitumizishirisha iyo bikiri aho Precaria Muhindo RDC wa district ya Shema yahiga barisa hamwe n'abashubuzi okura abo kuba batagendera amateka obutsebe n'ubuzagumaho kandi n'endwara deija kweyongera kujanjara. If we comply kuturagendera amateka agaba ba veterinary bakatuganira karazini neza kutwarubire koka n'abura other districts tibakufa and they are the ones posing us a problem. Kumurareme kuzambara mkiha yamati tibakwiza kutunga gusa kubara they will also comply koka kuba hakatari you will still continue making the quarantine go. Muringo ngogume Jemima Buhanda chairperson w'entebe ya katanu aba district ya Shema yasima bashaho hamwe n'abebe bushoborozi abo butatina bigambo by'abantu atyo nuko kubahiga okugendera habukugu bwabo konko butatina rwari nyoki ekinkureba twena orunurutaro rwitu twena amate omuntu nabasa kubaho atanywira amate for some time konka twaba turi hamwe nko kutwabere tukwatanise ahabwa HIV ahabwa AIDS twena tukimukiramo tukerinda tukaza radio tukagamba omuntu naterere simati hona muzeye binte byakozire mugira ntijuka obutwabere turi rutaro rwaki rwa corona rwa covid bakaba leta omuntu oburana kuzika oburana kumara. Abashubuzi abatari bamwe na bamwe bagumiza muri bagira ngo tubarkwija kwemereza kwesharinga beija no kugamba n'abanyeshengero babo ukubateraho buriyo abo kubo bwahati embera ibagumire. Na chance twabashango mu meeting aine mbado nanka ba DVO twagezaho gamba nabo konke batushoborera twabicenga mweni to nkabashubuzi bamate abino busasu bwinji ito twaza kweyongerayo twazo aho na rebokateshi ntumweshengereza atuyambe makuraga gasha kwa Gerard Tugume abasika